Ibizo lesibongo? Nelayo Shidanika. Silapha ngobani? Elliot Shidanika. Okay, ubhubhe nini? 2018. Okay, ngizwa liyakhala lapho ukuthi akulama tombstone njengabanye lithini ngakho? Kubuhlungu ukuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacina ngo-2006. So sifanele sizifake. Manje ngokushela kwethu sesiswele ukuthi sithini sithola abanye kumele kubefakelwa. Thina singakafakelwa kusizo. Lithini ngelanga lalamhlanje? Siyamkhumbula ubaba. Wasisebenzela sibili labantwana ukuthi siyamkhumbula ngelanga lena elabo amaqhawe. Ibizo lesibongo? Mina ngu-Charity Sibanda. Yebo Masibanda, silapha ngobani? Umkami the late Gideon Sibanda, Chaplain Sibanda. Ubhubhe nini? 2018. March 2018. Yebo, abanye bakhala bathi ababo lokho bengafakelwa labo babhubha ngo-2018 ama-tombstone lithini ngakho? Hayi mina ngibona ngani yiyo i-office ayisebenzela khona. I think that favor also was offered to us because I remember ukuthi vele laye nguye wayephumisa ama-tombstone abanye e-ofisini ayisebenzela khona. Lithini ilanga lalamhlanje? Ilanga lanamhlanje lichiyene lamanye amalanga do, but siyabonga kakhulu ukuthi lisilandile lasikhuthaza lathi sibaningi. Ibizo lesibongo? Ndlovu. Ibizo lesibongo ugcwele? Florence Ndlovu. Singobani lapho? Elijah Ndlovu. Retired Captain Elijah Ndlovu. Ubhubhe nini? 2017. 28 December 2017. Lithini ngelanga lalamhlanje? Hayi siyathaba ukuba khona apha ukuze abakhumbula abanye bethu. Okay. Siyabonga mama. Siyabonga ukuthi asikhohlwanga lokho sibuya. Imuli lokho ibuya izophosa ilihlo kuhle kakhulu. Hayi siyabonga.